Irushin IL akanyerezo 96 akanyerezo 300 PU. Iyi ndege ifite umwihariko wo kuba ari imwe mu ndege zifite itumanaho ryo ku rwego rurenze urwo hejuru bitewe n'uburyo ari igitangaza. Mu Kirusiya bayita Puncta Oplaverenia Flying Command Center. Imbere muri iyi ndege hagizwe na zahabu, hakabamo ibiro Perezida Vladimir Putin akomeza gukoreramo inshingano ze zo kuba perezida. Akagiramo kandi uburiri bugari ashobora kuruhukiramo mu gihe abishaka. Kongeramo kandi kusangamo na gym yo ku rwego rwo hejuru Perezida Putin akoreramo imyitozo. Iyi ndege ifite uburyo bwinshi bukoreshwa mu rwego rw'ubwirinzi. Ishobora guhangana n'ibitero bishobora guturuka ku butaka cyangwa se mu kirere. Ubu bwoko bw'izi ndege Perezida Putin azifite ari indege enye ziteye neza kimwe. Iyo agiye gukora urugendo, izi ndege uko enye zose arazikoresha ku buryo bitakorohera uwo ari we wese kumenya mu by'ukuri indege Perezida Putin arimo. RedBlue JD. The Polish Air Force plane came down in Smolensk in Russia. It claimed not only the lives of all 96 passengers and crew on board, but a country's political and military elite. Amongst the dead, the Polish President Lech Kaczynski and his wife Maria. Mu 2010 ku tariki 10 z'ukwezi kwa kane, Perezida wa Polonye Lech Kaczynski n'umufasha we Maria Kaczynski n'abandi bantu 94 bagizwe n'abasirikare bo ku rwego rwo hejuru muri Polonye, bose uko ari 96 barimbuwe n'impanuka y'indege ya gisirikare yari ibatwaye Air Force TU/154 aircraft. Iyi mpanuka yabereye mu Burusiya. Ni imwe mu nkuru ikomeye y'agahinda mu kinyejana cya 21. Mbere yaho mu 2000 ku tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu, wahoze ari perezida wa Syria Hafez Assad akaba na se wa perezida wa Syria uriho ubu Bashar al-Assad yaguye mu mpanuka y'indege mu murwa mukuru wa Syria Damascus. Ejo bundi rwose mu 2001 ku tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri, wahoze ari perezida wa Panama Ricardo Martinelli yahitanwe n'impanuka y'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka yabanje ku tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu 1981, Perezida wa Bangladesh Ziaur Rahman yivuganwe n'impanuka y'indege ku butaka yayoboraga. Naho ku tariki 28 z'ukwezi kwa munani mu 1984, Perezida wa mbere wa Misiri Muhammad Naguib yishwe n'impanuka y'indege mu gihugu cya Maroc. Inkuru y'amateka dusangira kuri mwe mwese mwumva ururimi ndi kuvugamo, Abanyarwanda n'Abarundi, niyo mu 1994 ku tariki 6 z'ukwezi kwa kane, ubwo haraswaga indege yari itwaye Perezida Habyarimana Juvenal w'u Rwanda na Cyprien Ryamira w'u Burundi. Izi nkuru zose icyo zihuriyeho ni impfu za hato na hato z'abakuru b'ibihugu kubera impanuka z'indege zibatwara. Ibi byasigiye amasomo akomeye cyane abakuru b'ibihugu by'ibihangange mu kubaka indege zitarimburwa n'iraswa ry'ibisasu, impanuka itewe n'ikirere kibi cyangwa ikoranabuhanga ryabigizemo uruhare. Buriya buri ndege zose si zimwe, cyane cyane iyo bigeze ku ndege zigendwamo n'abanyacyubahiro bakomeye cyane ku isi. Tugiye kubatembereza imbere muri buri ndege ya bamwe mu bayobozi b'ibihugu bafite agatubutse banavuga rikijyana kurusha abandi ku isi. Ugiye kumarira iminota mike cyane mutembereze mu ikoranabuhanga n'ubwirinzi bwubatse indege 8 z'abakuru b'ibihugu by'ibihangange ku isi. Indege zitaraswaho na missile, indege zifitemo ibitaro na gem, indege zubakishijwe akayabo k'amafaranga y'umurengera. Negura iki cyegeranyo nifashishije inyandiko z'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa Paramount Business Jet, zifite umutwe uvuga ngo The World Top 10 Presidential Aircraft. Soma inyandiko z'ikigo cya Boeing Air Force One, na nifashisha n'inyandiko z'ikinyamakuru cya Business Insider zifite umutwe uvuga ngo The Boeing 747 and Airbus A330 are two of the most popular choice for presidential jets. Here is how the world's leaders travel. Ngiye muri kumva ndi Jackson DUSHIMIMANA. Murakaza neza mu isi yo gucukumbura. Murakaza neza mu muryango mugari wa RedBlue JD. Ntitwakomeza twibagiwe kubagezaho ubutumwa bw'inkuru nziza y'umuterankunga mukuru w'iki kiganiro. Waba ufite ibibazo byakuzahaje warazengurutse mu baganga benshi, ikibazo cyawe bakananirwa kugikemura, muganga wacu arizewe kandi arashoboye. Wabuze urubyaro, ufite ikibazo cyo kutanoza amabanga y'urugo cyangwa wararozwe. Ibyo bibazo byose cyangwa se bibishamikiyeho
byakemutse aho waba uri hose ku isi. Dufite umuganga wizewe uzagukemurira icyo kibazo. Imiti yacu irizewe kandi aho waba uri hose ku isi ikugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri nimero ngiye kukubwira. Banza wandike agateranyo, wandike 250, wandike 79, wandike 33, wandike 20, wandike 10, uhere wandika 2. It's the first time Kim's personal plane has been seen in public. Kwihuse dutangiriye ku ndege ya Perezida wa Korea ya Ruguru, Kim Jong-un. Uyu ni umwe mu bayobozi b'ibihugu bakunzwe kutavugwaho rumwe cyane kubera tumwe mu dushya usanga yihariye ndetse bikavugwa ko yaba ari umunyagitugu. Gusa ibyo bivugwa n'itangazamakuru by'umwihariko ryo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Byinshi ku gihugu cye usanga ari ibanga rikomeye cyane, ariko ku ndege siko bimeze kuko adafite uruganda ruzikora mu gihugu cye. Gusa nanone ikizwi cyo nuko ahindagura uburyo indege ye igomba kubiteyemo. Uyu mugabo nyakubahwa Kim afite indege yamenyekanye cyane mu bihe by'intambara y'ubutita. Iyo nta yindi ni Narration IL/62. Ese ni iyihe mpamvu uyu Kim Jong-un yahisemo iyi ndege kandi bizwi neza ko ariyo mu bihe bya kera? Gusa impamvu nta yindi agikoresha indege yakozwe n'abakomuniste mu gihe cy'intambara y'ubutita nuko atizera ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuko atekereza ko bishobora kumukorera indege bishobora kutamusiga amahoro. Mwibuke umuryango w'abibumbye wahagaritse yoherezwa ry'ibicuruzwa muri Korea ya Ruguru birimo n'ibishobora kubaka indege. Indege z'ubu bwoko nyinshi uzisanga muri Korea ya Ruguru muri za mize zaho zarajyanyweho na bimwe mu bihugu by'ibikomuniste. Kim ntakoresha indege imwe ya IL/62 sinebyiri yewe ahubwo akoresha izi ndege z'ubu bwoko 3. Buri ndege imwe muri izi za Kim yabarirwa agaciro ka $50 z'amadolari y'abanyamerika. Gusa bivugwa ko yaba yarakoresheje miliyoni hafi 3 z'amadolari mu kuzisazura no kuzigira neza uko abyifuza. Kumenya uburyo muri indege hateye ntabwo byoroshye kubw'impamvu z'umutekano we. Gusa hari amakuru make yashyizwe hanze na televiziyo ya Korea ya Ruguru. Yavugaga ko imbere muri indege hagizwe n'imyanya myiza irimo intebe zifite uruhu rwa kaucho ndetse n'indi mitako myiza ikozwe n'imiringa kongeraho n'amahembe y'inzovu. Si ibyo gusa kandi usanga harimo ibirahure byiza cyane afatiramo icyo kunywa. Ushobora kwibaza impamvu bwana Kim Jong-un akoresha indege 3 mu gihe avuye mu gihugu cye. Iyo afashe ikirere, izi ndege uko ari 3 zifata ikirere zikagenda kandi mu buryo bumwe. Ibi byose bikorwa kugira ngo ntihamenyekane mu by'ukuri indege nyayo uyu mugabo arimo. Iyo izo ndege zigenda mu kirere zigenda zinyuranyuranamo bimwe bita hide and seek. Iyo akaba ari style izwi cyane mu gukoreshwa na Korea ya Ruguru ku mpamvu z'umutekano. British Royal Family Private Jet. Bivugwa ko umwami w'Ubwongereza n'umwamikazi bari bafite miliyaridi zibarirwa muri 88 igihe bashakanaga. Kuba bivugwa ko umwami w'Ubwongereza ubafite akaka yabo nta gushidikanya ko bafite ibintu byinshi kandi by'igiciro gihambaye. Gusa igitangaje nuko muri uyu muryango harimo abadakozwe kuba bagenda mu ndege y'ubwami, ahubwo bakitegera indege isanzwe rwose ku buryo banicara mu myanya isanzwe y'abagenzi bicaramo itari imwe ya business class. Abo ni igikomangoma William ndetse na Kate. Aha rero iyo bigeze ku mwami siko biba bimeze, ahubwo hatirwa kujya mu ndege yahitiwemo kubw'impamvu z'umutekano. Niyo mpamvu biba bishoboka cyane ko agenda mu ndege abagize umuryango we batagendamo. Indege agendamo yitwa Z336 Vespina. Ni Airbus, za ndege ziba ari nini cyane. Abakora muri iyo ndege barimo abagomba kuyitwara baba bafite amategeko batagomba na gato guhirahira basobanya nayo. Iyi ndege y'umwami uzumva bakunze kuyita Airbus VIP LAF Voyager. Iyi ngoro y'umwami yo mu kirere nishobora kuraswaho n'ibisasu byo mu bwoko bwa misile ngo ugire ikiba, kandi bifite ikoranabuhanga rikoranye n'ibyogajuru. Icyo wamenya nuko iyi ndege ifite imyanya ya business class cyangwa se imyanya y'icyubahiro 58 ikagira n'indi myanya 100 ya economic class. Iyi ndege ifite ibyumba byinshi bigiye bitandukanye abantu b'ibwami ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'Ubwongereza baba bashobora kuryamamo bagasinzira ku bitanda byabo mu buryo bwiza cyane kandi bwisanzuye, ndetse bakaba bafata n'amafunguro y'akataraboneka yateguwe n'abashefu bakora muri iyi ndege. Mbese biba bimeze nk'abari muri hoteli iguruka. Ibirometero baba barimo byose hejuru babasha kumva no kureba televiziyo zo ku isi bashaka zose, ndetse ni nako baba bafata wifi iri ku muvuduko uhambaye bituma baragwa b'ibwami bajya ku mbuga nkoranyambaga ndetse bakanasubiza emails z'ingenzi.
urumva ko ibi byose bitapfa gukorwa gutyo nta mafaranga menshi akoreshejwe, cyane ko Z336 Vespina yonyine bivugwa ko ifite agaciro ka miliyoni 160 z'amadolari y'Amerika. Ahanini biterwa n'imitako y'igiciro irimo ndetse n'umutekano yubakanwe. Indi ndege y'akataraboneka ni indege y'umwami Sultan wa Brunei, Hassan Bolkiah. Bivugwa ko ubu ari ubwami bwa gatatu bukize cyane ku isi, akaba ari nabyo byafunguriye ubu bwami imiryango wo kugira indege z'akataraboneka. Bivugwa ko indege y'umwami agendamo iruta kuri inyubako z'ubwami bwinshi ku isi, harimo na Buckingham Palace yo mu Bwongereza. Indege ya Sultan ni Airbus A34212. Bitangazwa ko imitako yonyine iri muri iyi ndege ifite agaciro ka miliyoni 120 z'amadolari y'Amerika. Imitako irimo zahabu igize ibice by'imbere by'iyi ndege, kongeraho imbaho utapfa kubona icyo uziguze ku isi, nibyo bigira iyi ndege y'igiciro gihambaye cyane. Ntugire ngo nimwe imbere h'iyi ndege gusa hateye amabengeza, ahubwo no hanze yayo ni akamaramaza umugani w'abarundi, kuko ibwami batumije impuguke mpuzamahanga mu gusiga zahabu ku bintu bitandukanye, nuko basiga zahabu inyuma y'iyi ndege. Ibice byose by'iyi ndege bigizwe ahanini na zahabu. Kuri iyi ndege kandi hongewemo moteri nyinshi na za reservoir nyinshi zo kubika amavuta menshi ashoboka ku buryo itagira aho ihurira n'ikibazo cy'amavuta gitunguranye cyangwa se gipfuye kuza uko kiboneye. Nibura yagenda ibirometero 15 kugira ngo hongerwemo ikindi gitoro cyangwa se aviation kerosene. Icyo wamenya kuri iyi ndege kandi ni uko idapfa kugwa ku bibuga by'indege mpuzamahanga ibyo ari byo byose, kuko ubunini bwayo nibuyemerera kuba yagwa kuri runway cyangwa se uriya muhanda indege zibanza kugendamo mbere y'uko ziparika. Iyo runway yari noya ntabwo indege ishobora kuyigwamo. Ikindi wamenya nuko kugeza ubu ku isi hari ubu bwoko bw'izi ndege 3 zimeze nk'iy'umwami Sultan. Perezida w'Ubufaransa Bwana Emmanuel Macron nawe agenda mu ndege y'akataraboneka. Kuva kuri Perezida Nicolas Sarkozy kugeza kuri Bwana Emmanuel Macron, indege Perezida w'Ubufaransa agendamo ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane byerekana ubuhangange bw'ibihugu bayobora. Indege Perezida Macron agendamo ntiyakorewe mu gihugu ayobora, ni indege agendamo yagiye mu ngendo mpuzamahanga. Iyi ndege yitegereje hanze rwose ubona iteye nk'izindi ndege zose, Airbus A330-200 ku kazina k'akabyiniro ka Kotam 001. Iyo uyirebye inyuma ugira ngo ni indege isanzwe ikora ibikorwa by'ubucuruzi. Aho uba wibeshya, kuko imbere muri iyi ndege harimo igitanda kinini cyane gikwiriye kurarwaho n'umukuru w'igihugu. Uretse ibyo kandi muri iyi ndege mo imbere harimo ubwogero douche ndetse n'urwambarira abayobozi bayirimo bashobora guhinduriramo costume. Iyi ndege kandi yifitemo ibiro bishobora gutuma perezida akorana inama na buri wese uri muri iyo ndege cyangwa se undi wese yifuza ku butaka. Ikindi kandi iyi ndege yifitemo ibitaro bikomeye bishobora kwitabazwa mu gihe bibaye ngombwa. Muri iyi ndege kandi usangamo abashefu cyangwa se abatetsi ba mbere ku isi. Kugira ngo nibura ubashe kujya muri iyi ndege mu gihe kingana n'isaha, byagusaba nibura kwishyura ibihumbi 22,500 by'amadolari y'Amerika, nasaga miliyoni 23 z'amanyarwanda ku isaha gusa. Waba wifuza kuyigura bikagusaba nibura miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika. Tujyane mu Burusiya gusura indege ya Perezida Vladimir Vladimirovich Putin agendamo. Ni Narration IL/96/300 PU. Narration IL/96/300 PU. Iyi ndege ifite umwihariko wo kuba ari imwe mu ndege zifite itumanaho ryo ku rwego rurenze urwo hejuru, bitewe n'uburyo ari igitangaza. Mu Kirusiya bayita Punkta Oplaverenia Flying Command Center. Iyi ndege ifite uburebure budasanzwe kuko isangana umurambararo wa metero 63.93, ikagira amababa maremare cyane afite metero 35.76. Mbese ni inyubako nini iguruka. Imbere muri iyi ndege hagizwe na zahabu, hakabamo ibiro Perezida Vladimir Putin akomeza gukoreramo inshingano ze zo kuba perezida. Akagiramo kandi uburiri bugari ashobora kuruhukiramo mu gihe abishaka. Kongeramo kandi kusangamo na gym yo ku rwego rwo hejuru Perezida Putin akoreramo imyitozo, cyane ko azwiho kuba intyoza mu mikino njyarugamba, akaba ari byo bituma ahora yifuza kugira umubiri ufite imbaraga. Iyi ndege ifite uburyo bwinshi bukoreshwa mu rwego rw'ubwirinzi, ishobora guhangana n'ibitero bishobora guturuka ku butaka cyangwa se mu kirere. Ubu bwoko bw'izi ndege
Perezida Putin azifite ari indege enye ziteye neza kimwe. Iyo agiye gukora urugendo izi ndege uko ari enye zose arazikoresha ku buryo bitakorohera uwo ari we wese kumenya mu by'ukuri indege Perezida Putin arimo. Izi ni zimwe mu ndege zihenze cyane ku isi bitewe n'imitako izigize, bivugwa ko ibarirwa akayabo ka miliyoni 504 z'amadolari y'Amerika. Gusa benshi bemeza ko iki giciro nacyo kiba gishobora kurenga kure cyane. Ngaho muze tunyarukire mu ndege ikoreshwa n'umugabo usumba abandi bose mu bwami bwa Arabia Saudite, umwami Salman wa Arabia Saudite. Salman bin Abdulaziz Al Saud yogoga mu kirere mu ndege y'akataraboneka bakunze kwita The Flying Palace. Ni indege bivugwa ko ifite agaciro ka miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Gusa amafaranga na agatonyanga gato cyane mu nyanja, na agatonyanga cyane rwose iyo bigeze ku gihugu kiyoboye ibindi byose ku isi mu gucukura no gucuruza petrol, ibitoro. Iyo ndege na yindi ni Boeing 757-400. Iyi ndege iba ifite umutekano w'akataraboneka n'abarenzi kabuhariwe bose amafaranga ashobora kugura. Iyi ndege iba yiteguye guhangana n'ibisasu bya misile bishobora kuyiraswaho cyangwa se uwagerageza wese kuyirasaho. Umwihariko w'indege si umutekano wo hejuru irindishwa, ahubwo imbere muri iyi ndege ni nka paradizo. Harimo imitako ya zahabu yose umwami Salman yashatse ndetse n'iyazashaka yose zashyirwamo. Intebe, ibitanda, uruganiriro rwayo utibagiwe n'ibikoni biyirimo bigereranywa n'ibyo wasanga muri hoteli y'inyenyeri 7. Irimo ibintu byose byashyiriweho umwami ku byerekeranye no kwidagadura. Harimo n'icyumba cyo kureberamo filme kuri screen za rutura n'imizindaro irekura amajwi atabangamira amatwi y'abayirimo. Bisa nkaho uba ufite icyumba cy'akataraboneka cya sinema mu kirere. Hiyongeramo kandi gym ndetse n'igice gikorerwamo inama. Harimo kandi n'ibitaro byo ku rwego rwo hejuru. Kongeraho n'icyumba cy'umusigiti umwami akoreramo amasengesho. Whether it's short distances or long journeys, Air Force One is always ready to transport the President of the United States anywhere in the world. Mwambara imikandara mukomeze ubundi mbazengurutse indege ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA Air Force One. Igitekerezo cyo gukorera Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika indege ye bwite cyaje mu 1943 nyuma yo gukemanga umutekano we igihe yabaga atwawe mu ndege z'ubucuruzi. Ni igitekerezo cyazanywe n'ubwari ubuyobozi bw'ingabo zo mu kirere za Amerika, United States Army Air Forces, yaje guhinduka nyuma USA Air Force. Perezida wayikoresheje bwa mbere ni Perezida Franklin D. Roosevelt. Air Force One y'iki gihe ifite ubuhagarike bwa metero 19.3 n'umurambararo wa metero 70.7. Igendamo abantu 101, ikagira ibikoni 2 bifasha kugaburira abantu 100. Buri muyobozi wese wo muri White House agira icyicaro cye yagenewe kidahinduka. Muri iyi ndege hagendamo abaganga 2 kandi hakabamo na telefoni zitagendanwa 85, telefone fix. Ibamo uburyamo bwa Perezida, ubwogero, ibiro ndetse n'icyumba akoreramo imyitozo ngororamubiri. Kamwe mu dushya tudasanzwe Air Force One igira nuko iyo bibaye ngombwa ko yongerwamo amavuta aviation kerosene, indege yo mu bwoko bwa KC-10 extender yisanga mu kirere ikayiyongereramo itiriwe imanuka ku butaka. Air Force One ifite ubwirinzi butuma idashobora kuraswaho ibisasu byo mu bwoko bwa missile, yaba ivuye ku butaka cyangwa mu kirere. Perezida Ronald Reagan wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri 1981 kugeza muri 1989 yategetse ko Air Force One izajya iherekezwa n'indi ndege kabuhariwe bita Doomsday Plane. Izi ndege ziri ku isarenye. Imwe muri zo iherekeza Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bagabo barakaze. Baba biteze ko habayeho intambara y'ikoreshwa ry'ibitwaro kirimbuzi nuclear war, Doomsday Plane niyo yafasha Perezida kubirokoka. Uretse kuba Air Force One idakorwaho, ifite n'ibiro byihariye bya Perezida ndetse ikaba inafite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru ryafasha Perezida gutanga itegeko rya gisirikare aho yaba ari hose mu kirere. Indege yakoreshejwe akayabo ka miliyoni 325 z'amadolari y'Amerika mu 1990, angana na miliyoni 735 mu madolari y'Amerika mu mwaka wa 2023. Mu myaka yo hambere indege itwara Perezida wa Amerika yakoreshwaga nk'indege y'ubutasi. Yashyirwagaho utwuma dufata amashusho kamera ku mapine ku buryo yabashaga gufata amashusho ku butumburuke bwa kilometero 9. Wasanga niyo ari uko bimeze ariko bigakomeza kugirwa ibanga kugira ngo itazakumirwa mu gusura ibindi bihugu.
mureke dupfundikire agaseke k'icyegeranyo cyacu ku ndege ya minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubuhinde. Ni Boeing 777-300 ERS. Indege ya minisitiri w'intebe bakunze kuyita kandi Air India 1. Ni miliyoni 221 z'amadolari y'Amerika byagusaba mu gihe ushaka kuba wakwigondera indege mu ruganda rwa Boeing, ariko itarimo ikoranabuhanga ry'ubwirinzi bwa gisirikare. Ku byerekeranye n'umutekano w'indege, ifite ubwirinzi buhambaye butuma idashobora kuraswaho n'ibisasu byo mu bwoko bwa missile. Ifite kandi imyanya myiza cyane minisitiri ashobora kwicaramo agakoresha inama ndetse agaha amabwiriza abantu bari ku butaka. Indege kandi yifitemo ibitaro byifashishwa mu kumenya no gukurikiranira hafi ubuzima bw'abayirimo. Inifitemo ubushobozi bwo kuba yagenda idahagaze ahantu na hamwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubuhinde, one way journey trip, cyane ko nayo ubwayo yubakanye ikoranabuhanga rihambaye ryo kongererwamo amavuta mu kirere idahagaze ku butaka. Narendra Modi nka minisitiri w'intebe w'Ubuhinde afite indege nk'izi ebyiri zifite agaciro ka miliyaridi 1.1 z'amadolari y'Amerika. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, watwandikira muri comment cyangwa ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, Instagram, Twitter, hose twitwa RedBlue JD. Ni nansoreje iki cyegeranyo. Nshimishwa cyane nuko mudukurikirana muri benshi. Ngiye mwumvaga ndi Jackson Dushimimana. Mukomeze mubane natwe mu muryango mugari wa RedBlue JD. Ibihe byiza. RedBlue JD.